le music lama Mizoram tan chanchin lom takmaya oma karmasa maras ni som periata Sikkim Gangtoka NOIF Northeast Youth Festival ni zotaka Mizoram atanga tel Renegades band Siaha te chuan Lawmman Pakhatna an zugla pahnih na hi Fun Jeans Meghalaya tinin pathum na hi The Crossroads Sikkim te an ni he competition hi an strict khop maya metal le pang rock lam sak phalani lawa hlathu hoi hom lo le moilo vulgar words ang chi sak phalani lo boka Renegades band te po hi an lakenin azir chi lo wangin amun Sikkima thar anjir thale ani competition tel tur hian Renegades band te hi pimarasi selate NYF director in du saktakin athlanga Renegades band te po hi pimarasi selate chunga anlom le competition a hian war of band ti in band rang ten lapani thau an performa Renegades te hian RATM la Know Your Enemy ti le Billy Eilish la Birds of a Feather an sa a Lawmman Pakhatna hi an lata ani competition danga mi mal Lawmman individual prize angkha om lo thung Renegades band member tele an line up te chu rapper Dominic Bay Chithapa vocalist Stephen Hunropuya, guitarist S. Bay Chilai, guitarist J.M. Vanal Fakzola, bassist Nathan Keti, Baby Duakhei, drummer Gospel B. Aziu, manager Gilbert S. Bay Rokhei, assistant manager Marie A. Bay Nosa, main manager Winston Kitty Te Anni. Renegades band te hi Mizo musicians te le Mizo mipuiten kan lampui em a tuntrum Northeast Youth Festival a Lawmman Pakhatna an zuk la thei le Mizoram an zuk te ming thra hi an chuang em bok ani